Ini nalitung apengno Chukadamta Director of Elementary Education Assamalo pen kipipon also advertisement online pen kipipon angbong 215 LP teacher both Karbi Anglong and West Karbi Anglong. Halasut kilongdun angbong pen penangan alamthe mispropaganda na pen kitok tap social media long pachini pontap nason kidoko ka join si nilingan ito mo na ito fan press ni padolo 215 apos made itong Karbi Anglong West Karbi Anglong kilongdun alamat ito so ka pachini long itong long na chetong dun kachingkon nilima teronti alang like district primary division officer lapen itong long DPO na yung pathak kado kay lapen itong long West Karbi Anglong DMC hakim long kay lapen SSA long kiklem bangpu along sa mitong percento burat ito dan itong fana pachini alamthe bang through media pen na 215 ang bong pen Karbi pipo si inwer lo walang the pen si penang alamthe patlang ahok pen alam lo putang ten lah hello overall Assam along si 35,133 both lower and upper teachers contractual teachers claim bom ningkan po claim bom atum apa halatum ang bong pen criteria do lata online basis sila tu apply dun no lapen apply dun make lapen apply dun di data aning ha nata aning ha apply dun di data sabe apply dun lo potante itung Karbi Anglong pen ke apply dun si 225 online no lapen la sombong ke Karbi inwer lo ke apply dun online no akan bi si apply dun mamida no apply dun din data alam thesi ni na thampo pipor roma putan lo 219 appos longdun out of 225 angbong pen 225 lo apply la sombong pen 219 long 219 ke longdun angbong pen kithi nudlo thilo lo asa kurin hon kone regular long lo ke long pen ama thithlo lo la pen bangai thom ni do la tu bangke technical problem mane apar long ta apply dun that LP long ta apply dun that amar la tu problem masih total ki 215 vel la tu fan criteria long la pulo the candidate must have completed 5 years of continuous service as on 31st July 2024 as contractual or state pool contractual teacher under SSA. New recruitment kali lagi. Akini recruitment kali lagi. Claim bom tu continuous service claim bom tu. Kisuman ke 7 years ke claim lo kamu tu ni aja tu ni 8 years claim lo 10 years claim lo their salary is getting more than 40,000. 40,000 so say a salary la tum lo. Jo si la tum non la so afan apply tum lo putang te regular of si apply to long they will get initial salary only 24,000 only 24,000 then 40,000 kilong bang a facility as it is same alam bang betul alam bang same amasi online lo ke apply do na bang si avidan pinangan Karbi ke chubidam ta regular kepi ahut si council pen declare ahut si already kepi tang dulu itung Dr. Tuliram rong fancy yang Karbi Anglong autonomous council alang li fanan ki rupi vek nai alang li leadership pen jok si pinier ni la Karbi doan pinang anak mafangke sakuri permanent people elo halatum angbong pensame chukidam tan antum theglong lo don maha kilong le tamo pini kilong le tamo la so bangke SIU pen jone pena joksi salary bang whole check lo
sedang me non high claim bong pen non ke already pitang lo pf lo kado ba bitang tam nasi pinier ni kar piang long 215 na post of vacancy along kargi in wet ke long dun pen masih mane inul bahini tunde kado ba bi funny I won't blame them kado ba bi han kali same kalam tum kabuji dam de pen job kama thadam ke pen job si la to bang ke jini ne pin pen masih kargi long in wet apply dun de lo pone ke long nun ji fancy avedal akar bi se avedal ke apply dun ma se avedal nasi inuet apply lo inuet long lo alam lata 5 years nanji lasi mopen ni na thana tengo the recruitment is a personnel post under Directorate of Elementary Education sanction post kali lage personnel post example lo mo inu na candidate jibo lo thilor lo avedal lo post ke lage sanction post kali lage personnel post amni dau subang ke longnung lo la 219 na long khilot lo nona banke la so post ke leke sanction post kali de lo la personal post lo avedal long no ke aposi la son alam Thanbang chini ni la pen no pay protection will be applicable pay protection kavide na joine mo pen salary lam hai pay protection kavide na joine masi munira teachers tum penang ana teachers tum SSA and andar ke claim tum bang apply dun didel Mane clearly criteria ang si Dr. Anglo say no pay protection. Application were received online only. Received online only. Through Directorate of Elementary Education Assam. Let's see overall kipitang aphan kipitang keklentang antum angbong pen nantum tekonong lo 225 apply dun lo 225 online places pen ajak ke pala technical apen ke criteria ke puri dun de joni pen si 219 ke long lo 219 ang bong pen ke technical pan khombang pri upper lower la so abang do ko pen jong ni tum council pen pothai lo la pen inu da bang khilot lo la so bong pen ke only 215 la la pen non special 6 schedule te aputhak alam nitum pinangan kewan kinjin la haido 198 post la ke sanction post lo already chief minister pen approval longalo chief minister pen approval longalo non finance long sidolo la pen non PTR la pen kapune la han justification afan dola isen sonni dola la pen la so philo pe finance minister approval do po la already confirm la banke by November lo bante 198 post a banke itung cipilong po advertisement pilong po mali itung cipilong po mane prior approval apram si itung endalo SIU kam apram si claim dalo api apram pen advertisement pipen teachers atu afan itung appointment pidelo konde api SIU ke claim da bang kisung do kokte hala so banke apram itung forward lo hala so lason pen ajoni mesi itung pinangana tum salary hot check to ko lahai SIU ke clear kai pen job 6 month salary ba bidelo la so phibang la so problem non and dua banke la so problem kabiden di fansi nitum bor ilo la pen already by November ke nitum la 198 post banke LP teachers banke itu advertisement la ke sanction post not personnel day sanction post la ke personnel post kali sanction post la advertisement pilong as it is like non-dong security ME school afan na pen secondary puthak alam dong si itung pudam lo putate we have got 954 post vacancy out of that ME school along secondary along la pen higher secondary along graduate a post do 341 la pen intermediate do 311 lapen subject teachers do 52 legacy data approval tangelo legacy approval tangelo non finance council pen itung all pothai po state along lapen hala jong si itung prior approval of anola
la pen chief minister long da pol la pen la hai ke approval long eto legacy data already tang den lo non la hai fan sami me la pen LP sami itu prabjin pen advertisement pilong po la si nili through media hoi pen na to hana pachini ke ba lo education aputha kalang abang ke itu politics patu iname people lo putate itu a society jong si paprang dun nang ji ansu se kathyang na padang nang ji putate education is the backbone of the society la pen education pen ajoni pini Dr. Tuliram Rongkhang CM Karbiang Long nang chu na mandate pen na phike education na na tu ke paprang pon thek pon long na tum da chini lo apran ke itumalo Karbiang Long bon pen chek lo mate militancy a problem mate lahai a job pen ha kaprek akisum pen a job khai kachal go pen cheng lo amas ke por hian nan bang itu education anan bang paprang pon long ni dat no sabe nona bang ke halahai all six atum pen MOU MOS ti tok det pen a phi ke lahai ke kher ke hab ka to ka we ave pin no pen pinier ni ke school education na sami paprang pon long ku si tu nam kan na li tun sami ke kono la pen aprang ke education lo nistan pho kan ke paprang ke 50% belong se la HSLC resource now you have seen you witness no natung theglong no we are getting more than 75%. That's lagi isi kacing tu our sign up si take pon division na kasi non dami itu je karbi atum long dun didat tangho mane kuri dun didat mane karbi tu man pipon det jong si online along apply dun didat putam te akarbi si hal dun chini lo atheda ithelam bang ke pay protection ave hala hai kavi pen ajoni na pen ningkan ho pen apart kilometer fansi kepi ponji hala so alamthe pen ajoni si ke apply dundi that ajoni si non ke itu out of 215 number ke indu wet akar bisi long cho apply du lo bonde long way pula ta setame mo pen no sonsi pinang anakar bi tum fan ke Dr. Tuliram Rongkhang CM regularize pon elo council pen claim pon elo kuri pon elo pipon elo pinang anakar bi long nun elo amat si dang bang ke apply du na dan masih long net ya la sinali tu fan nak chuni ri je media hoi pe abo be chini nanji sulang dora katum chini nanji kalite Karbiang Long Autonomous Council of Hansi adai to amane adai pibong lo lapen mispropaganda pongbong lo la sonsi thanta thantru do through social media si ni linali to fan so press media na hansi ni akiru pi